Егер мынали бомбежка, атыш, матыш неме болса, я это мен анама барадым да ана мені сақлады еді. Сон анам мынаули это ястық қояды, мынаули ястық. Мен мана бірсіне ятам, екіншісін япам, мен бірші іштмеймін. Все, маға уже ден тоқтады. Іштмесем, значит, бірші жоқ. А ішсең, немесең, уже қорқасың енді. Anam demetті, кетті, мен отырам, мынаули демеді, қардашым, ол менден 3 яш küçük еді. 2 yaşынан, 2,5, олы бір şeyler. Anam onun kişeti, tamam yuxu vakti da, bu yuxum kele, orbaların çıkara taşlay, bum tıgırlarına kalı. O vakitte son, yani bu soldatlardan bir insaniyetli soyu çıkandır da, eti. Хозяйка, соберитесь, вас выселяют, у вас двое детей, никого нет, вот это вот. Возьмите им теплое белье, неизвестно, куда вы попадете, что-нибудь покушать возьмите. И соберите кое-какие вещи. Она болғанына көрі, ана бір неме алды, Құранын мен қолыма берді, мен тұтам, деметен бір-екі абыр дейді. 2-3 kilo неме манны крупа алды. Анау біздің yolda son tıkaran kusardı деген de. Böyle başka неме bir şey yok. Son bir apay çıkıdı. Çıkan yerge de iyi abdest ala. Abdest ala, iyi ayağında koyan o neme reles üstüne. Reles üstüne koya, o vakti de polis demeti iyi zavalın bura ben görmedim, bura aytalar, büyükler aytalar, ayağı kesti nemeti tepeti. Yolda da bana adamlar keçineydi, nemeteydi, bana değiştirip neme koyalar. Kazıp nemetip bırakı neme, ana ne oldu, ne kaldı, bana nemeti çizip çıkarlar. Polis getir, dальше этого семета. Sokak, в общем, bırağı barıp nemege, rечкаға, өтейді речка. А быраğı da немеге, тайғаға прямо çıkarır. Bilmeyeyim, где-то bola bir kilometr bardır da mınау neme. İki yakları neme üyler, ulisan iki yağı üy. Tayretizem, bana anamı kardeşi, vraç idi. Anamdan çıkaran kırdı da vraç bulup çalıştı, nemetti. Hepimiz bir yerde yaşadık, onlardan. Son o bir şeyler anda o şey kazanadır da, o şey anabilir.
анда yaşarız kolay болды. Анда анау өтмек барды дегенден. Мына келе, например, мына немелер, мына загазированный бары барады. Анда егер анау зернолары немелері теміз болса, сразу сдавать етейлер немеге шыға кетейділер сонеті. Ама ярамай болса, түсірейділер немеге, мына кучка етіп, сон анау темедеген анау зерна сортировочный неметіп, анау түсірейділер де, елеп неметіп, темізлеп, сон кені yüklеп çuvallarga завод етейділер, загазонауға. Анау уақытта енді біз бала едік, жүрейдік, тікаран ярдым етейдік, анау немелерге, анау тікаран бір ауыз болса да, өсіметі, ауыз жиып, сон бір дорбачық түне бір 2-3 кило етіп, дегірменге барайдық. Yani ana çekip, un үйде постоянно барды. Көп кісілерге ярдымда еттік деген дайын. Келейділер. Адамлардың немесі yok. Білер, кеселер, бізде хоть бір тілім пісе, ана мынау халымын, яқшы пітелер пішірейді. Ана оле вақытлары. Geldik, burası hoş geldin degen kişi yok, ne bileyim, şu anda как может degende. Ana sırası basıp üye almanı etmeye çare yok degende. Ana ben durdum bunda, demege piketke de 4 yıl bunda pikette durduk. Ana 4 yıl как привязаны degende. Никуда не бармаға, не бряк неметнеге бір çarem yok, потому что каждый день надо какие-то сведения давать, надо какие-то данные куда-то надо сообщать дегендайын.